Haka Jingialehkai Super Cup happening ke FC Goa Persya ke Inter Kashi. Haba pai shikane ke Jingialehkai ke FC Goa kala khore ka nam jom din magalala ban pelem ya ke Inter Kashi da arla kawai. Hagawai par ke Jingialehkai Super Cup happening ke Odisha Persya ke Bengaluru. Haba pai shikane ke Jingialehkai ke Odisha kala la ban pelem ya ke Bengaluru dai wei lanot. Badaya kane ke shigol jong ke Odisha la yo ban tap leng bau jahu haka minit ke ba ar pewei. Haka Jingialehkai Coppa Italia quarter final happening ke Juventus Persya ya ke Frosinone. Haka ke Jingialehkai quarter final ke Juventus kalala bat limsuk ya ke Frosinone da saulanat. Bad haka ke Jingialehkai u player jong ke Juventus u Arkadios Milik ulayo ban tap hat-trick. Kata ulayo ban tap haka minit ke ba khatwei lai pewpra bad haka minit ke ba sau pewpra. Haka Jingialehkai Premier League happening ke Burnley Persya ya ke Luton Town. Haba pai shikane ke Jingialehkai baro artli ki ken hun kia khai da mar shigol. Ya ke shigol jong ke Burnley la yo ban tap haka minit ke ba lai penriu leng bau seki bad ya ke shigol jong ke Luton Town la yo ban tap hashwa ban kot ke Jingialehkai kata haka minit ke ba khantai peu plus r leng bau Morris. Haka Jingialehkai La Liga happening ke ken hun Ramos ke Sevilla Persya ke Alves. Haka ke Jingialehkai ke Alves kala khore ke nam job Shabar na laying hadin magalala ban pelem ya ke Sevilla da laila ar. Bad ya ke gol penjob jong ke Alves la yo ban tap hashwa ban kot ke Jingialehkai kata haka minit ke khantai peu. Haka Jingialehkai League 1 happening ke Kenhun Aubameyang ke Marseille Persya ke Starbuck. Haba pai shikane ke Jingialehkai baro artli ke Kenhun kia khai da Marsigol. Ya ke gol pen ya khai jong ke Starbuck la yo ban tap hashwa ban kot ke Jingialehkai kata haka minit ke khantai peu plus r. Haka Jingialehkai Bundesliga happening ke Bayern Munich Persya ke Hoffenheim. Haba pai shikane ke Jingialehkai ke Bayern Munich kala job suk da laila not. Ya gini ki lai gol jong ke Bayern Munich la yo ban tap ar gol leng bau Musiala haka minit ke ba khat pra bad haka minit ba nyau peu bad shigol la yo ban tap leng bau Hurricane hashwa ban kot ke Jingialehkai kata haka minit ke ba khantai peu bad leng ba gane ke jing job ke Bayern Munich kaduna shipon ya ke babad ya ke kirdan ke baningkong haka minit ya keng point. Haka Jingialehkai Sdang jong ke AFC Asian Cup mentau snem happening ke Qatar Persya ke Lebanon. Haba pai shikane ke Jingialehkai Sdang jong ke tournament football ke bah etam jong ke Deuba Asia ke Qatar kalala ban pelimsuk ya ke Lebanon da laila not. Ya gini ki lai gol jong ke Qatar la yo ban tap ar gol da Akram Afif bad shigol la yo ban tap leng bau Almos Ali.